ko law ada ko bersan ko ko ida o na ada façon himbe ko ida o na ada façon himbe ko sululo no ay tu ko sana lang kana ya fai ma ko mi dade ka ko no wali ko talando la mo ngaisa fi ala ko talando la fan para lan ditakinan mo abi anan ya fai ko ga di acce ko alla hawti endo hande ko yaay fay ko ya kala ko yebu do mone hala nena tuba ngai raw wadde goddo tawailan tawal mo kala ko faaw do waylo abi amba be madam abe ngano dani ba ko dum mo jani timi addi do aw kata no wotu gol ko mo parce que andi fanya me ngonge goto idama aw kata wotu gol ko mo ngai sa yaay faybe do ko ka dewgal anni onon kadi nyande mi juuli o ko dum en torada la yalla okkoro modi gido biddo debbo mantorta galle baba ko galle modi ma de mantorta ha sai le ko goddum mi wadi on accane Allah accanon lam fi Allah ya felan mi da wadde fusu ko mettata mi da wadde hay fusu ko mettata mo de ber kono acce faamu diren fi Allah kono wad min ko talando lan ni aysa antigiri danni awila talan hande awila talan jango aysa tu fi Allah wotu ko mo ni su goddo da hari dum fo ida sokki antiba fikir foppu nema he wotu ko mo mi dama himbe menge goto idama sina koto am wotu ko mo habito milano an kadi gido da aketa ta ko itadi antibali dema hadi gido da aysa mi ala ni goddo ni hararedo he kuda dobi koto am minne yo yeddu hare mi de ma ngala ba parce que danere ko fatto redo da afanu mi su ko mi wonno ma mi dari fami mo diango ni dala ngi goto mi ote kono bay tunga hulata a hersata ida lutti kono mi alama halande tankede do ayge min ni de tungo no way ay tungo to ande kabe sege sibe moni ke bihala yala jidi fo mbila hande ko berne monde tun jabi kunye fi Allah sai ko goddum wadi on nan accanela illa hande ko berne mon tun jabi on hala tun na dum woni ka bernamo ya biak ya do parce que ni ko jodi da do ida lubu de la sensila na tungo to no way para bay tungo to wala no fi ko jombo ma angari na ay tungo to wala no fi hette nda famin fino biya ay fayde ay han ma yara no bitala ya ay fayde ko smisi ni maya bay tuni ko ta mu yetten la hanga yatte mi jomba ne ko to ambi dada da tunne ko way akorelo ambe de kan sibe moni ke mola yara jini fu mila ngandi na dum ni ka berde mai ta ko nyande go changer iddo kadi ko Allah okkata na mi okkata bi do ware nyande Allah fodi lambi do mi hebay Konko. Todo bien. Comment ça? Comment ça va? Mais c'est quoi cette nuit? Kurungu wet. Koto do no badi kabar. Kurungu wet. Do no buti ka buta. Miyal ko buti di. Ayal ko buti ka. Nyandu na hale ayal ko buti ka. Tokane. Koto na fi tokane. Qu'est-ce qui ne va pas? Explique-moi. Mi holla ma bento ngom. Batte bento ko mala ko inna lan buta. Ombo bandi. Ko jalo na duda ko suduma. Koto ko jalo na duda ko suduma. He. Dasana ko hande no mi wotata. Hande no mi wotata parce que no la halire do. Hande ma si amette ti lango suduma do. Bengo ma ko huwi lan ko. Eno wonda lan jagorade do. Koto
hande mi hotay o gonga non ko mi iwi ko iwi are an ko ma taw ma ngi bengo bo bengo ma wadi lan wo o fandi joni mi jabi no ko regarde ce que tu vas faire yewtan gongu wadi jippina berne malen tu m'expliques réellement qu'est-ce qui s'est passé mi ataw mi kippini bernane sinatu la ok gongu wadi ko mo fe iba mi ari mi tawi Aissatu mama no wali do mo halde appel vidéo mo haddi ko rendi makko a fami kanko gorko no halde mi ko de chambre a fami say to mo jogi on to téléphone ma a jogaki mo do say to mo jogi mo wadani endi makko di kanko on gorko do meri mini Aissatu mo benguma ñoje ko naduda ko suudu ma on neddo goto don mi halde fi koto meri mini Aissatu mini na debbo jombado keti to valide on gorko do hambe gayn wara ni don kanan ko to fildana la Aissatu ari bentila Aissatu wi donkima Aissatu mo ma donkini la min nel goto jomang Aissatu ari donkini la o donkini la min Aissatu mi wala donkinde woni yote mi ubanta mo don Aissatu ari nangi la bebi ni la woli bi la no seki la parce que ay dun do awadun ka dun da fale mi do mi barmintini koto bay tunga nan tala benguma ko wadi la wo fan min non naka ko wadi lan ko wadi lan c'est bon Akidam fiya la berna bela nani ko yofa ni yewtan he ba neno ko to de mona tama he andi ka ya fayde makko Aissatu mo hanu ma teddi si tawi ko benguam ankadi da hani mo tiddino on woni teddi mo kala teddino ya Aissatu wawata yewtude gorko jana no yeso ma mo andi an ko alon to mudi makko de deux ka yaay fayde makko undo au dernier temps c'est très récurrent hakudeji mo j'ai remarqué chaque fois c'est des plaintes chaque fois c'est des petits problèmes ko tawata mi yehi mi yalti mi iway golle mi tawa san ba pa mais dorénavant min à partir de la minute où je te parle je prends bonne note kanko mo ka chambre mako ko to mi anda fima ok c'est bon et à partir de la minute où je te parle et je prends bonne note quand on te retrouve ya kanko si t'arrives comme une adumoro elle saura qu'a été d'internement si t'arrives qu'à dire non to woni ko wowa o yina o yana mbaya gulina on jata to min wadai ko mi andata fon sonjata la d'accord ko to mi nani bay to mi ko mi lutu munya goltu ko to mi munya kwa debbo fiyam yalla minya minani ko okay sorry ko fiel wata jar ko dum benguma no seki la banu non fo munyo ko mi wawata ma wadde ni si mi darani kemo ma si mi darani kema ko be innata an ko bay ka minya si mi yehi mi darani kemo ko be innata lam c'est parce que c'est ma femme. Si c'est ya sati kwa mina tayo munyo s'il te plaît kwa munyo minani ko to mi munyiki abola mi lata mi yewta mera do ta la ndo ka tawo mi soda do gerto ga ni do nyami yewte ngo s'il te plaît d'accord ko to minani bangal subhanallah bengu makko yalte do mawo yalta goddi nyum c'est que force yaltirta sina force kono yalte do mi ala non hale wude hina sikiti do don osulelande ko piti do fo nangu yuti do hore simaya nyo debbo me wade fillu ye ko su a fami Yacine donc ça y minute dima do c'est que j'ai un sérieux problème non hande c'est quoi ingwang chaque jour mi yata golle mi arta mi ronka tawde problème mi ronka tawde nyonya ka suudwa si mi yalti sina bengwa wadi mi yanga woko mi yanga warata e bengwa fami donc mi inni mi ala goddo mo mi yewtira dum à part toi en tant qu'ami mi aray mi yida e ma je vais t'expliquer mon problème.